aho dusoma gusa honyine kubera umwanya. Mika ibice bitandatu umurongo wa 8. Yego. Yewe mwana w'umuntu we, Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo, yakweretse icyo ugomba gukora icyo ari cyo. icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Imana gushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka, ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, ukunda kubabarira, no kugenda wicisha bugufi, no kugendana n'Imana yawe ariko ukinyenyekea sana. Barikiwa sana. Mwami Yesu akugirire neza. Twishimiye ikaze ryanyu abayobozi bakuru, uhereye kuri Bishop uri hanze ku mugabane wa Amerika ndetse n'abari hano, Revera w'itorero n'abo bakorana, abaturaritse by'umwihariko. Message twakiriye ni ya Eric. Mwami Yesu nawe akugirire neza. Abantu bose bateranye ba hano turabakiriye mwese, abaje ku ijambo ry'Imana. Umwami Yesu abagirire neza. Tidutinda kubera ko turaza gufata umwanya uhagije wo gusenga, ariko kandi turumva n'ijambo. Ishimiye kubona n'abashyitsi bavuye Bugande, abo twazanye, mubarikiwe sana. Mwami Yesu nango abagirire neza. Wale ambao ni siku mingi hatujaonana, turabakiriye. Mwami Yesu namwe abagirire neza. Dushimiye abayumbe ba hano na Revera baradusuye tugubwa neza. Twaguwe neza Reve birenze. Twongeye gusaba ngo muzogaruke, abasigaye nabo kugira ngo bazadusure. Kubera ibyo byose Imana yakoze, dukomere Imana amashyi menshi. Topic y'uyu munsi iravuga ngo kumenya icyo Uwiteka gushakaho cyangwa icyo waremewe, icyo Imana ikeneye ko ukora muri iyi si. Dushimiye na Eric yadufashe neza, twageze mu rugo iwe, uzukuri aratwakira, kandi iyo umuntu akoze ikintu cyiza agomba kwishimirwa. Barikiwe sana. Ya dutara. Amen. Murino muzamura ibiganza bigaragaza ko turi kumwe. Mubarikiwe sana. Nishimiye abashumba twateranye bavuye ahandi, nabo turabiyegereje. Umwami Yesu abagiriye neza. Twarasense nijoro usengera uyu mukutano. Umukutano urasengeye meze neza, kandi ntiyagira umuntu uhungabana kubera ko ngo leta hari ibyemezo yafashe. Leta Bibiliya avuga ngo twubahe ubuyobozi, kubera ko ubuyobozi bukomoka he? Ku Mana. Nta kintu na kimwe cyokorerwa munsi y'ijuru kitavuye mu kuboko kw'Imana. Amen. Turimo gusenga rero, Imana iduhiye message iyi tugiye kubaho nyine. Kumenya impamvu uri hano Nairobi. Impamvu inda ya mama wawe itavuyemo, we ukavuka, abandi bavutse nyuma yawe zikavamo, cyangwa abandi bakubanjirije zikavamo. Impamvu zamuri ibiganza atukuzwe. Impamvu zugenda mu muhanda wahura n'abantu bakakuramusa, bakaba bakikuramusa kugeza kuri uyu munsi. Impamvu uhura n'intambara igihe gito, ukwezi kumwe cyangwa ibyumweru bitatu byashira, ugaselebrating imbaraga z'Imana no gukomera kwayo. Impamvu uzuzuka mu gatondo wanyeganyeza ukuboko ukumva ni kuzima, wasohorijwe ukumva naryo rirasohotse, kandi rigasohoka utasara.
tuvuge ngo amen. Dutere haleluya. Tugire gutya. Haleluya. Amen. Bambu tukigenda washika mu muhanda ukabona ka message kuri mutesi. Ngo ngisara mukohereza. Uko hari n'abazibonye none ariko ganti bovuga. Kandi tugiye kuzibasaba. Ariko wicara ubizi ko iriya ni imwe mu mpamvu Imana yagutindije kuri iyi si kugira ngo nakiriya gisubizo naco uzakigereho. Siko kinama? Impamvu z'urwara ukagwara ukaruha abantu bagahebura bakamavuga ngo Erika arapfuye. Ariko bwaca mu gitondo wigorora bakavuga ngo data arashari mu mwuka. Ariko Imana n'umukozi w'umuhanga. Impamvu uzubwira umunyakenya ngo mpaye mu pesa yawe ikubaruyeho akayiguha ukayimara n'imyaka 8 ataragutera mu rugo ataragusaba kufaranga zazinyuraho kandi tumubwire ko wanazibona ugatuza ukazuzijya nk'umuntu wabaruje kuri cyo cyangombwa warangiza ukicara ukazuvuga ngo hashimwe data wasinze satani n'abadayimoni. Ariko ntutekereze ku mpamvu Imana yagusigiye muri isi. Tuzamura ibiganza gira nteri indi haleluya. Atukuzwe. Impamvu uzuzuka mu gatondo abana bawe 4 cyangwa 5 bazuka mu gitondo ugasanga bose ko baraseka ko baranywa igikoma kaho nta cyabaye kandi turimbi zinajya tuzahora tugushima tuvuga imirimo ya Mwami Imana tuzahora tugushima. Zamuri cyubahiro cy'Imana. Haleluya. Ahimbazwe Yesu. Impamvu zawicarana n'umunyakenya utakuzi w'umukikuyu ukamubwira ngo nkeneye akazi papa muri Naivas akakaguha atakuza atazi so na nyoko yarangiza akakwizera utagira ayi bakagushira kuri gishu kazubika ifaranga z'abanyakenya ariko tutere haleluya yemwe ndafashwe kabisa. Tuzamura ibiganza. Bora tutere haleluya. Tuzamura ibiganza. Imana niyo kwizegwa. Pamvu wahuye n'intambara ukazitangirira mu Rwanda ukaziurutsa ariko ukabutarafa uhaye ugenda mu muhanda. Turindwa n'imbaraga zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu. Zamura ibiganza bimarshwairo kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'imbabazi zayo. Dutere haleluya ka tugira kuki atukuzwe. Mpamvu zugenda urungano rwawe rwarashize hari impamvu yatumye usigara utafuza. Kuna sababu ambayo imesababisha wewe tu ukae vile uko. Impamvu zugurisa ukabonera kubere yo niyo tugiye kuganira no nitumara tuvuge n'ikima yagusigarije n'ikigushaka agace gatoya gusa gasigaye kubuzima bwawe. Kuna lengo ambalo Mungu ameweka mbele yako. Sugufa kubahuza. Hari abantu gabazi ngo nukuzuka mu gitondo ngo bagacumba bakarya bakanywa bagahaga hanyuma bagakora sorti n'imiryango yabo ariko ntibamenye impamvu. Hari impamvu. Nta muntu wasuye ku bitaro none. Ninde wasuye umuntu ku bitaro none? Tubabonye abagwayi bari si benshi kandi kuriya barababaye. Kuriya bakeneye kuja hanze, bakeneye kugenda, bakeneye kurya, bakeneye kwambara, bakeneye kudrivinga amamodoka, bakeneye akazi, bakeneye salaire, bakeneye kubaho. Ariko wewe
utagushima ninde, utagushima yavae, utagushima nuwahe. Duterara ryowe tuzamura ibiganza, mumfasha tuzamurire data ubwiza, kubukiriho gusa byonyine gusa. Tuzamura Imana icyubahiro, ahimbazwe Yesu, atukuzwe. Uwiteka gushakaho tugukiranuka ukamwubaha. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ukamwubaha. Zamura ibiganza dufatwe n'ubwoba, nubwo bimeze gutya. Atukuzwe, ahimbazwe Yesu. Ni ikima igushakaho. Uyu mugoroba nicyo tugiye kukubwira. Ishima ikeneye ku buzima bwawe. Ishima ishima nishaka kugira ngo kandi musubire kandi musabane igihe gito usigara. Ishima nishaka kugira ngo kandi wongera ubera isita. Ahimbazwe Yesu. Ariko Mika yeretswe ibintu bikome. Bibiliya yambwiye ngo Mika ngo yeretswe igihe kimwe na ba Esayi. Igihe ba Esayi bazaberekwa nawe nicyo gihe yafashwe. Buriya Bwana sifiwe. Umuntu azaba mu bunebwe akamagira ngo abantu bose bagize gusa barane bateri yawe yaje hasi, abantu bakazugenda mu muhanda bariko umuriki ngo hari ubunebwe bwitanga naho kumbi ufite impishi yabwo gusa. Hari abantu bazabagenda bafite impishi y'ubunebwe kandi bakayijana mu makwe, bakayijana mu manza z'imiryango, bakayijana handi hantu. Ukazugenda ubwira abantu, ukazugenda utangaza ko muri iki gihe ngo gatatu ngo karashize ngo habe n'abavuga butumwa basigaye basa. Ukaruka bacyamba, ukaruga cyamba revera, ugacyamba ikorari zose barazimaze, ugacyamba gisubizo, ugacyamba ya za ministeri zindi zihari. Ngo voice yuni gitangaza wagera kuzi ukazugenda waho tema gusa, waho genda ubaga. Uwiteka gushakaho nugukiranuka ko babika abandi bashingura abandi bari mu bituro, abandi bari mu bitaro. Kuse kuki wewe ukiriho ubwo n'ubuntu wagiriwe, ukoreshe neza. Uwiteka agushakaho nugukiranuka ukamwubaha. Zamura ibiganza by'Imana icyubahiro, ahimbazwe Yesu. Kubera ikibazo babika abandi bakabashingura, abandi bari mu bituro bararyamye hano rangata, wewe uracyaha udekarara gusa ngo nzoja hanze byange bikunde. Kubera iki? Kwa sababu gani wewe bado unasimama kwa miguu mbili? Na kuna wale ambao hawana mkono na wamekuja na mikono huku Nairobi, lakini wewe bado uko na mikono miwili unakula. Niyo wikoze ujya wisiga mavu uzuvuga mu bahungu beza mwisi n'abakobwa beza ngo nanje mbarimo. Kubera kuzawishira kuri urwo rutonde turamenye neza icyo Imana igira gute igushaka. Bose bakimenye uzisuzuka. Uzi impamvu abantu batarakura mu mwuka wera cyangwa ngo batinde ku ijambo barisome barikunde? Nuguhazwa n'ibyo bafite. Azayicara akavuga ngo jewe ngo agakiza nakiri ngo karaha. Iyo umuntu yanebwe neza azashima urwego ari. Kadutere hareruye sinzi uko bigenza tugire gusa. Haleluya! Iyo umuntu ari mu bunebwe papa adakeneye kuzamuka azashima urwego ariho, akavuga ngo urwego ndiho ngo rurahagije. Tugutangarije ko hirya yaho hari izindi mbaraga, hari ukundi kuboko kw'Imana, hari ukundi gutabarwa, hari ubundi buhanga, hariho gukomera kw'Imana. Hirya yaho hariho Yesu. Uwiteka
agushakaho n'ugukiranuka ukamwubaha. Haleluya! Zamura ibiganza by'Imana icyubahiro. Atukuze Bwana w'amajeshi. Impamvu imwe mu mvambi zituma udakomera urayizi ni ukwikomeza. Iyo wikomeje utaragera igihe cyo gukomera, Imana izi kumanura ikagushisha bugufi kugira ngo yerekane imbaraga zayo no gukomera kwayo. Ko numva no kwiruka simbizi kasi. Dutera haleluya yene. Numva ko nduhuka, dutera haleluya. Mumfashe tuzamura ibiganza. Ahimbazwe Yesu. Nikango yerekwa mu gihe cyari gikomeye cyane ngo atangire kwerekwa gutya. Yamabona imitima y'Abanyesiraheli, ngo abona imitima y'Isamariya, abona Jerusalem. Yamavuga ngo ndatangaye, uku nguku aracyabaho indaya. Ngo yitegereze muri Samariya gutya, yamasanga ngo uwo mujyi ngo wazamuwe n'ibintu bibiri. Ikintu cya mbere ngo na faranga indaya zinjira zasambanye bakazigura, noneho bakashira muri leta nayo ikazamuka, abantu bakazakoma amashyi ngo bararya ibintu biribwa. Umva kubwira hano hanze hari ibintu bitaribwa, hakaba n'ibindi biribwa. Ijambo ry'Imana riraribwa kandi riraryoha, ariko ibindi bitari ijambo. Dutere haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uwiteka agushakaho n'ugukiranuka ukamwubaha. Uwiteka agushakaho n'ugukiranuka ukamwubaha. Imana ngo yamagara Mika itangira kumubwira amabanga. Umva nkubwire, ntago wamenya amabanga y'Imana itaraguhamagara. Mu Mana ntagufosinga papa. Oya. Gusese ku mutwe gucya n'igituza gusa. Oya, birasaba gutindana n'Imana mwembi babiri, yarangiza ikabona kumena amabanga ariko umutima wawe. Ariko igihe cyose utaratindana n'Imana uzofuta amenya amabanga y'Imana, uzorinda usaza neza gutya. Utamenye Yesu w'i Nazareti. Awe nubwo ubatizwa atukuzwe, bakakubatiza muri Kongo, ukabatizwa no muri Kenya, bakakubatiza no hanze. Mibatizo yashakika 8 kandi bakaza bagusengera bakakumena amavuta ya Naivasi n'ayakwikimate ngo bagusengeye. Yesu atarakubatiza mu mwuka wera uburi mwisi. Taraga. Tera haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Uwiteka n'ugukiranuka. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Atukuze Bwana w'amajeshi. Mika ngo atindana n'Imana. Imana ngo iramwitegereze iramubwira ngo Mika we, ngiye kukumenera amabanga. Kandi ndakumenera amabanga ya Samariya, kumenera n'amabanga y'Abanyesiraheli. Kwereka ibyo bari. Uriya Bwana sifiwe. Ntago wamenye ibintu abantu bari mutarasenga. Bisaba gutindana na Yesu. Niwe ugira akajyango konyine gusa kaza kamena amabanga y'abantu. Tuzataramana n'abera bose baneshe uyu mubiri ndetse na Sata, tuzahora turirimba imbere y'abatebe. Bega umunezero tubonye Data. Zamura icyubahiro cy'Imana. Ariko tuzotindana na Yesu, tuzotindana n'Imana. Mika ngo Imana iramwegera, yamubwira ngo ayo mabanga ngiye kuyakubwira. Ikintu cya mbere nkubwiye kuri Isiraheli batangiye kumvaho gahoro gahoro. Abo twabanaga bose batangiye kugenza umugongo. Umva nkubwiye, tuzamura Imana icyubahiro, tuzamura icyubahiro cy'Imana. Iramubwira kino kintu mu gihe abandi bataye basenga. Bwana sifiwe. Nicyo gihe cyo gusenga. Mu gihe abandi bataye baramya Imana, nicyo gihe cyo kuramya Imana. Mu gihe baryamye basinziri, nicyo gihe cyo gukanguka. Dutere haleluya.
dutere zamura ibiganza. Haleluya. Mu gihe abandi baryamye basinziriye icyo gihe cyo kubana n'Imana, mu gihe abandi bari mu buhenebere n'uburyo bwawe, hari igihe inzu izayinjira mu bunebwe, umugore akazabwira umugabo ngo dusenge, umwe akazabwira mugenzi we ngo ngaho nawe cyane, hakabura utanga ngo iyo amakuru yo mwisho zamuri marishwayo. Iyo watindanye n'Imana uzikuraho ibintu bere nikuru kw'Imana. Acha tuteseke ulimwengu tutese, watu watushimange, watunene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kufuata. Arabandazuka mu gitondo ngo banyiriweho muri quartier ngo none ngo sinja gutarama. Bari bagutangira se abantu batangiye kuvuga nyoka twite. Zamuri biganza. Atukuzwe. Umuvyeyi wawe azatwita gutya. Bakamavuga ngo iriya ndizovuka mu iki. Ngo niba atari umuhungu ngo numukobwa kujya ke baye bagushaka. Ariko ni gitanga. Zamuri biganza we. Atukuzwe. Gasinda yaguma gukura bakamavuga ngo nukuri. Ngurira burakwijosi ngo uzobyara umuhungu. Abandi ngo umukobwa, abandi ngo umuhungu. Uzubyara gutya. Kubitaro umuntu utageze gusura mu rugo akamaza yiruka. Kuri yasugurana zo kureke. Nimba warananiye gusura umuntu atarabyara. Ayo makuru ndayare. Tuzamuri biganza iratera hari. Ngo yaye ngo jewe ngo muri iyi minsi ngo ari yakarita ngo baranguze cyane ngo none kubera iyo mpamvu ngo bankuye mu mwuka ntawo warurimo waruri hariya gusura igikopo nta mwuka wagiraga n'ubundi wagiye n'ubundi wari uhagaze wari usanzwe wawugenda ariko ntacyo babwiye nta n'izina bavuze rikome iyo bavuze izina rikome rizari zamuka ntizari manuka. Rafa kotera haleluya sai eseme muzamumva gute ibintu z'Imana esabyo dutere haleluya. Zamuri cyubahiro cy'Imana, zamura nawe papa, zamuri cyubahiro cy'Imana. Ahimbazwe Yesu, dutere haleluya. Zamuri cyubahiro cy'Imana. Acha tuteseke ulimwengu tutese, watu watushimange, watunene mabaya, hatutautupa ujasiri wetu, tutaendelea kufuata. Ariko mana we uyu mwuka turawamaganye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka wo gufunga amakarisa n'izuba Imana udukure hejuru. Tuba tugeze mu bire turima ariko nazamu hejuru. Zamuri biganza by'Imana cywayo. Bonga by'Imana cywayo. Ahimbazwe Yesu. Ngo yaye ngo jewe ngo barandemerere bandi nta muntu ukuremerereye ibikurimo nibyo bikuremerereye papa. Nukuri kw'Imana kubera ko umutima wuzuye Imana wuzuye agakiza ntacyo uremerera aho uri hose ubushikane agakiza. Paulo yaravuze ngo tugomba kugakenyera nk'icumu ngo gikingi igituza. Cyakindi bazabashirana mu gatuza abakuru b'ibihugu ku antibare kugira ngo nibazakubita gusa urusasi rugaruke ko ni kumukirana tuzaza terare zamuhigaza. Abana kazuka mu gito ngo Eric we ngo no turashize n'inzara ngo uyu munsi ngo sinzi ko maneka amaterani ngo ibijyo byashize ngo inzu bayikinze ngo ibindi byose ngo no ngo mfite ibibazo biruti uzayo wewe. Uri muri theater papa uzi jambo yewe iyo mu gihugu cyawusi ari umuntu witwa Yobu
yari umukiranutsi utunganye kandi yubahaga Imana, yahawe umugisha n'Imana. Uwo mugore we aramubwira Yobu ati watutse iyo Mana maze nawe ukifira. Yobu aramubwira navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi. Mwami Yesu we alimaye lotele pandi malode lekra. Navuye mu nda ya mama nzasubira mu nda y'isi. Byose byatanzwe n'Uwiteka. Tutere haleluya. Tuzamura ibiganza. Atukuze Bwana wa majeshi. Umunsi umwe ngo Satani yahuye n'Imana. Imana yamibasa ngo se uvuye heko. Ngo yamivuga ngo ivuye kuzerera mu isi. Uvuga ngo utangariza amakuru. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Atukuzwe ahuri hano ukorera umurimo w'Imana. Niho n'intebe ya Satani iri. Tuzamura ibiganza. Atukuzwe. Uzikizo sindi iyo ntebe ya Satani. Nagakiza kakurimo. Iyo kataremereye Satani ziremera mu buzima bwawe. Ariko iyo karemereye izikubita ukikaze kubita kuri antibar. Ariko turafa. Yo aravuga ngo nubwo yanyishyira ikansogota ubwa ngo zapfa kiyiringi. Zajya niringira Uwiteka Imana data. Zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mumu jambo wahoze. Zamura ibiganza we. Zajya niringira Imana data. Zajya niyambaza igitare cyanjye Yesu, intare yo mumu yango wa Dawidi, jambo wahozeho kandi uzahora mbere na nyuma. Jina la Yesu livume, jina jina la Yesu livume. Zamuri biganza n'Imana cywa. Atukuzwe mbere na nyuma, jina la Yesu livume. Juu na chini, jina la Yesu livume. Ariko Mikaya yabonye igitangaza. Imana ngo yamwongorera. Ngiramubwira ngo amakuru i Samariya byarashyitse. Ngo kubera ibyaha by'i Samariya ngo bimaze gufatana Israheli. Ugenda ubwire Israheli. Tuzamura ibiganza. Atukuzwe. Tugira ucya yeme. Uza amakuru. Imana Bwana sifiwe. Ntabwo yaje kugira ngo dupagase. Hari abantu baza bicara bakagira ngo none Imana yaraje kugira ngo abantu babone utuzi twiza. Hoya ntabwo Imana yaje kugira ngo tubone utuzi twiza. Yo kurekea izira ku muntu ihaye umurebe, iziceceka ihaye kubona kugira ngo irebe. Atukuzwe imirimo n'ibitangaza biri mu mutima wawe byayo. Kandi buriya iyo yatindije umuntu izimutegera. Ariko ndatanga rataramisa abwiye iwacu ndamubwira ati kote yaremereye. Yaremereye cyane. Dutere haleluya. Zamura ibiganza twese tugire hushye. Dutere haleluya. Ahimazwe Yesu. Mikimana imwereka amagambo angahe? Ane gusa. Yamimubwira ngo imitima y'Abanyasirayeli ubu nyine tuye tuvugana ngo ntayitandukaniye n'ayi Samariya. Kandi Samariya bari barashe n'ibyaha mu ndiri y'ibyaha. Buri uzi impamvu Imana ikwihorera igaceceka. Ikintu cya mbere Imana yanga ni umutima wuzuye ibyaha. Aho nubwo uje Masayina ukaje i Bugande kuri Prayer Mountain, ukagaruka hano Nairobi, ukaje hanze muri Amerika, bakakwereka imisozi yose isengerwaho,
umutima wawe udakeye. Nabwiye abantu twari kumwe mu kanya, jewe ntinya abantu batatu, umuntu utazuseka muri quartier umuntu zawicara uhekeye mutinyi uwo muntu. Uwo niwe muntu wa mbere ntinya. Imyaka 8 mu ikorari adaseka, ariko nasanga imyaka 9 mu gitaramo turaseka ngo abantu babone, ariko nigitanga wamanuka zubwira abantu ngo kuraja mu ijuru. Ya mu ijuru n'ibyishimo papa, nima ntazugira ntawuzosha. Uwo ni uwa mbere. Atukuzwe. Zamura ibiganza tugire gusa. Wohekenya muri Kongo, ugahekenya muri Kenya, ugahekenya hanze, warangiza ukazubwira abantu ngo kuraja mu ijuru. Jana ijuru rimeze uruwa. Sisi ni watoto wa Baba.